بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah maka tautay manghuran hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukol iwan pamudji sinyari na isab yukab kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in lawang amuin hika ingat taniyo hikahati taniyo sin pag-akamasin kita niyo tumtumun tanyo makataw tay manghuran in ini daing hamanga kabayaan sarayaw-rayaw ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran,
harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in pangajian sin kita niyo sifat sa laggu-laggu. Karena ini sifat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat sin mga tao dakula kanakuraan. Sifat sin mga tao marayaw. Uno ini mga katao tay manghuran, amo na in pagmaap. Mga katao tay manghuran, in pagmaap ini, biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat sin mga tao nagmamabuga. Amo in tiyataramahan niya sin sulga. Biya na sin ayat nasabot. Nabasatan niyo, hain doon, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Pag-us-us kamo, pakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-us-us kamo, pahinang hikadawhat niyo sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga Tuhan niyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduha samawat wal ard. Iban sin sulga, in ablang niya biya langit iban sin gumi. In ablang niya langit iban sin gumi. Subhanallah. Uiddat lil muttaqin. Tiyata kama ini pa mga tao nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa siyunuan sin Allah ta'ala sifat sin mga tao nagmamabuga ini alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Amuin mga sila magnapaka. Hakabayaan sin Allah ta'ala sibuda hakahalan mahayang iban kasigpitan in sila di pagsumuhon. Bangkarna kabayaan sin Allah ta'ala yung pakaradyaan niyaon makaan kanila magnapaka fi sabilillah. Wal kazimin al ghayz. Iban sin mga sila pagpupuon nila in dugal nila. Wal afina anin nas. Iban mga sila amuin mapati maapun pa mga manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. In Allahu ta'ala makasimalasa pa mga tao marayaw. Subhanallah. Mga katao tay manghuran, in pagmaap ini, sifat sin mga nagmamabuga. Wallahu ta'ala mintiyatakamahan sin sulga. Hangkan na mga katao tay manghuran, kuno waktu aun makarusakato tanyo na ayaw kita niyo magduarwa. Amuin dumihil kamaapan. Sabab tumtumun tanyo hatiun tanyo in kahalan yukab na sin Allahu ta'ala kato tanyo in lawang sulga. Bangkitan niyo magmaap papagkahitan niyo nakarusakato tanyo madawhat tanyo in kaampunan iban sin sulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalabyan mga katao tay manghuran sin pagmaap. Sabab karna naon in pagbanta, in pagkuntara, kalingugan, hagumi ini, sabab tiyay kuran na sin manusia in sipat ini. Sipat pagmaap. Day nga sawabyat to, naon in amuin, nabugto in pagkasilasa, haantara sin mga bangsa muslimin. Natumtumuntan nyo mga katao tay manghuran, in katan kita nyo ini manusia, bukun kita nyo maksum, hati niya, bukun kita nyo parihala, daing hakasaan. Tiap-tiap hang katao ring kato tanyo magpakahinang dusa, magkasa. Daing nga sawabyat to, bangsa upama aun tao na kahinang kato tanyo dusa,
Nahatiyon tanyo marayaw insya yaun manusia daysab. Biya kato tanyo magpakahinang dosa. Day nga sawabyad to, maluhay kato tanyo magmaap papagkahitan niyo. Nain ini, biyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikadawhat tanyo sin kaampunan. Kaampunan mga kataw tay manghuran. Apabila kita niyo magmaap, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum. Pagmaap, iban pagpatiag, nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, na magmaap sila, iban magpatiag. Hatian si magmaap ini mga kataw tay manghuran, amuin, di na kaw mamahuli. Misan pa, himinang kay mukangian, piyag maap mo na. Sarta, nagpatiag na kaw, amuin, tungbasan mo na sin karayawan, in kangian niya. Ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum. Parman sin Allah Ta'ala, di ka kamu mabaya, sin ampunun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya mga kataw tay manguran, bang kita nyo nagmaap papagkahitan nyo, tanto ampunun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardusahan tanyo. Biya na sin agi, katan kita nyo ni manusia, magkasabiayan. Day nga sawabyat to, bang aun nakahinang kasaan marikato tanyo, ayaw matuwasin atay, amuin, di dumihil ka maapan. Sabab karna, ini day nga mga panasat sin saitan. Panasat sin saitan na supaya, di maangkat in ibadat sin kita nyo bang sa muslimin. Amuin paaunon niya in pagkuntara iwan pagbanta. Kabayaan sin saitan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal bagda. Bunal tud in kabayaan sin saitan, in paaunon niya, dahin doon, hantara niyo, in parsaggaan, pagdugal, iwan sin palbantahan. Amo yan in kabayaan sin saitan. Sabab karna apabila in mga Muslim nagbanta puas tuy rum tuy adlaw wayroon nagsulot, in kakahinang nila di angkatun pataas. Pinding mga kataw tay manghuran. Biyayta sin Allah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa salas. Di jarihon pa Muslim, indahon niya magbanta, magbugto ka sila sa intay mangud niya Muslim, makaliw. Dahil nga tuyrom na kato ay adlaw. Faya'rad hada wa ya'rad hada. Amuin maon, magtiyay ko rin na sila. Di na mag-asip-yasipi. Nagbugto ka sila sa nagbanta. Ampa, biyayta sin Nabi alayhi salatu wassalamin sarayaw-rayaw kanila kadua, wa khairuhuma may yabda'u bisalam. In sarayaw-rayaw kanila dua, nagkaluyaon, amuin nanagnai sin kalima salam. Amuin nagmaap. Si malam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amuyat to in labi marayaw, harwa nagkalo. Mga kataw tay manghuran, in pagmaap ini, parsababan, amuin, hikadawhat tanyo damikyan, sintong bas pahala sa lagu-lagu, hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Na isiyo-siyo in nagmaap, iwan, himinang na sin karayawan, wala na siya na mahuli,
piyag maap niya na, fa-ajruhu ala Allah, na intungbas niya ha Allah subhanahu wa ta'ala na. Subhanallah. Intungbas niya ha Allah subhanahu wa ta'ala na. Mga katawtay manguran, huon intao kaya hinangan dusa layulam. Di siya ma-blame. Bangsa upama di siya magmaap. Sabab kapatot niya yatto. Amuin narugtol sin pagkahimano siya. Narengka niya na, siya na in mag-atas bang siya magmapatawari. Nabang niya di mapon, hahadarat sin Allahu Ta'ala maghukum. In hipagbayad kaniya, amuin karayawan sin taunangan niya ya kaniya. Sumagawa mga katawtay manguran, bang kita nyo mabaya sin labi marayaw din dito hato. Labi marayaw din sin karayawan ipagbayad marikato tanyo. Magmaap kita nyo ataw na karusa kato tanyo. Sabab karna in iyan tung basanda kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala labi marayaw. Paajruhu ala Allah tung basan siya sin Allah ta'ala. Intung basin Allah ta'ala sa laggo-laggo na mga katawtay manguran. Wayroon na lumiyo, karayawan, dahing tumbas pahala, hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kansiyo mga katawtay manguran, ha mga tao malunok in pangatayan nila, papagkahimano siya. Amuin, nakarusa kanila, wayroon sila nagduwa-ruwa, hawak to na ngayon kamapan, nagmaap sila, subhanallah. Faman afa wa aslah, fa-ajruhu ala Allah. Naisiyo-siyo, in nagmaap, iran, naghinang nakarayawan, sin hikahalulay, sin pakaradyaan, pa-ajruhu ala Allah. Na intungbas pahala niya, ha Allahu subhanahu wa ta'ala na. Mga katawtay manghuran, in ini sa laggo-laggo, in haktan nyo ini, apabila narugtol sin pagkahitan nyo manusya, pag-ubos piyag maaptan nyo, sa laggo-laggo, kaya deposit tanyo paadlaw akhirat. Sigurado mga katawtay manghuran, tan tutuod, yadto na kaya deposit sa laggo-laggo pahadarat sin Allah Ta'ala. Sabab karna tumbasan niya to pahala, sin Allah subhanahu wa ta'ala kay muhadlaw kana. Biya ayan mga katawtay manghuran, in sipat ini, amuin, kaya lupahan na, sin mga tao, nagbanta na, piuan tahon na, wala nila, kaya tumtuman, in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ini, hikadawhat nila sin sulga, in ablang niya langit iban gumi, hikaampun ka sin pardusahan nila, sarta takamahan sila tungbas pahala sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran, in kita nyo mga nagdaraawa bar iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala, na insuntuan tanyo, wayroon na duwaing, buat malaingkan, in Nabi alayhi salatu wassalam. Na ingaton tanyo mga katawtay manghuran, in Nabi alayhi salatu wassalam, siya na inpuntukan, sin manusia, mangdirihil kamaapan, mapati maapon papagkahi, puntukan in Nabi alayhi salatu wassalam. Bang tanyo, kitaon, insal sila, sin kawi sin Nabi alayhi salatu wassalam, subhanallah, makatangis-tangis, in kahalan niya, amuin lunok, in dayaw, sin sipat sin Nabi alayhi salatu wassalam, pagmaap niya, papagkahimano siya, amuin nangan niya kanya, himinang kangian. Kisa mga katawtay manguran, hawak tuwin Nabi alayhi salatu wassalam nagda'wa, pahula Taif, nagda'wa siya rin dito hato na nawag-tawag, paagama Islam, wala siya tiyay mabiugaw siya, sampay piyuhinga siya, piyagtilo siya sin mga bato.
nagdugo in pamaranan sin Nabi alayhi salatu wassalam sampai miabot paamuin tikod-tikod si kinya. Nagdugo mga kataw tay manguran. Intay kod sin Nabi alayhi salatu wassalam damikyan. Nagdugo sa piyagtilo siya sin mga batu, sin tao hataif. Naraindihay ni nagbalik mayan in Nabi alayhi salatu wassalam pamakka nasususa. Amu in wayroon nanayma in mga tao taif. Di matong in malakul jibal. Malaikat amu in assign din doon habud dakula. Laung kaniya murni bi amrillah an utabbika alayhim al-akhshabain al-jabalain. Pag-order ko, in aradta an utabbika alayhim al-akhshabain al-jabalain. Bangkaw mabaya, pag-order ko ya Muhammad. Hakawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pusatun ko sila sin dua budyaun. Papagbanggulon ko in dua budyaun na supaya majulja na sila in mga tao yaun. Uno in akisin Nabi alayhi salatu wassalam. Puntukan sin tao mapati maapon. Kalla. La'alla Allah ta'ala yukhriju min aslabihim may yuwahidullaha wa yujahidu fi sabilih. Ayaw. Nabi alayhi salatu wassalam ayaw. Murah-murahan. Kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aunda pagwaun sin Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing panubo nila anak apo. Hasusungon manawhid, magtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala wa isakuto, iwan magluwas lungsad haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayuan niya gamayan dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabunnal mga kataw-tay manguran. In biyayaun ula Taif yaw na Saudi Arabia, subhanallah. Mga Muslim in mga tauran doon hayaon nananawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Himihinang sindaakan limalayo imaanib dahing haliangan. Nabi alayhi salatu wassalam. Hangkan na mga katautay manguran. Bangsa upama aun nakarusa kato tanyo. Tumtumun tanyo. In nabi tanyo bang hisiyo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambuk pakis sa mga katautay manghuran. Hawak to amuin. Nakabalik na in Nabi alaihi salatu wassalam dahing Madinah harap pa Makkah. Amuin. Nakawa nila na nagbalik. Simod na sila pa Makkah, puasin, naghijra sila, harap pa Madina, sabsin pamuhinga sin mga bangsa Quraysh, hatulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyalik da kanya in Makkah. Dahin doon hayaon mga katautay manguran, in mga bangsa Quraysh, amuin namuhinga, panabi alayhi salatu wassalam, hawak to nakaunayad to, halaw mahanggaw. Yaon din doon hayaon na pun. Nag-indakinis na in amuin niya nanam. In kaibanan niya hanggaw. In kaibanan asal kakilahan nila Nabi alayhi salatu wassalam na huntukan sin tao mapati maapun. Narain doon na yaon sila pagdatong sin Nabi alayhi salatu wassalam yaon na sila rain doon na haram. Mulya yaon. Napupun in bangsa Quraysh amin bakas na muhinga pa Nabi alayhi salatu wassalam. Nanayin babaw na in agama Islam, mataod na in simud pa agama Islam. Narayin di ay napun mayan, yasubo sila sin Nabi alayhi salatu wassalam, matazunnun anni fa'inun bikum. Uno inyo, huna-huna niyo, hinangon ko kanyo biyayaun. In sambag,
nagsama-sama khairan. Karayawan. Mayta ibnun karim, akhun karim, ibnu akhin karim. Sababin ikaw, tay manghud mulya. Anak sin tay manghud mulya hi Abdullah. Subhanallah. Unuin aki sin Nabi alayhi salatu wassalam, idhabu fa antumut tulaqa. Napanaw na kamu, hamong haya na kamu, wayron kamu mulahan, dumagpak kanyo. Salamat kamu. Wala sila piyuhinga sin Nabi alayhi salatu wassalam piya mahulihan. Sumagawa in Nabi alayhi salatu wassalam, miyaap sila makatautay manguran. Subhanallah. Puntukan sin tao mapati maapun. Hangkan na makatautay manguran na kuno-kuno aun tao makarusakato tanyo ayaw matukas in pangatayan. Amuin dumihil ka maapan. Sabab misan pa Nabi alayhi salatu wassalam, Nabi tanyo, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wairoon na sa tulumiyo, pamuinga kanya sinbang sa Quraysh. Piya patay, piya buno pa siya. Sinwakto na kauna. Bang siya lumabay na haran, butangan kamumulahan, indan niya. Magsambahayang siya butangan, unod unta, halo na, yuod na, pipikot na tabya dakuman, sumagawa misan pabiyat to, hawak to, nanay babaw na inagama Islam, in Nabi alayhi salatu wassalam, wala sila piya mahulian, piyag maapsin Nabi alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Hangkan na in result, mga katao tayo manguran, in mga tao nagkukupuro na kauna, simud paagama Islam. Agad na'y Wahshi. Amuin namuno. Pamaun niya, kalasan niya to di Hamza. Habuno Uhud. Saab mayta, in Nabi alayhi salatu wassalam, piyag maap niya mga katao tayo manguran. Unin jimatukan Wahshi, simud paagama Islam. Yagad niya in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala magsabar. Piyag sabar sin Nabi alayhi salatu wassalam, miyaap niya, injimatu, simud paagama Islam. Hiwahshi. Nabiyan, mga katautay manghuran, in amuin sipat ini. Amuin subaitan niyo pag-anaran. Hasupaya kita niyo makadawhat sin amuin sa laggo-laggo pahala hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabin ini, sipat ini, sin tao sarayaw-rayaw na. Dunya sampai hadlaw akhirat in pagmaap ini. In Nabi alayhi salatu wassalam, hawak to nangasukan ni Uqba. Uqba ibni Amir radhiyallahu an. Nangasubukan niya sin amuin sarayaw-rayaw hinang. Hambuk riwayat biyaitan sin Nabi alayhi salatu wassalam Uqba. Ya Uqba, ala ukhbiruka bi afdali a'mali ahli dunya wal akhirah. Riwayat ini Hakim fi Mustadrakih. Sarayaw-rayaw, ya Uqba, mawaya ka kaw baytaan ko, suysuyan ko, sin sarayaw-rayaw na, ammal, sin tao dunya, iban tao adlaw akhirat, sarayaw-rayaw. Subhanallah, isyureng kato tanyo, hindi mabaya, mahinang tao sarayaw-rayaw. Na Nabi alayhi salatu wassalam, biyita niya kan Uqba. Ya Uqba, ala ukhbiruka bi afdali a'mali ahli dunya wal akhirah. Mabaya ka kausuysuyan ko sin ammal, hinang sin mga tao dunya iban hadlaw akhirat. Narain diyahay ni biyita sin Nabi alayhi salatu wassalam, tasilu man qata'ak. Panugpat kaw kasila sa mga tao kampung mo, namugto kay mo.
kasilasa. Wa tu'ti man haramak. Pangdihil kau ha mga tao yaram na kau di dihilan, nagmaikot na kay mo. Hikato niya wa ta'fu amman zalamak. Iban pagmaap kau, hay siyo-siyo na innakaanyaya kay mo. Nakarugtol sin kapatut mo. Subhanallah. Ammal, sarayaw-rayaw aammalan. Sabda sin Nabi alayhi salatu wassalam. Sin mataudun niya, iban akhirat. Into nasabot yatto. Lamod din dito hadto in pagmaap kau, hay siyo-siyo na innakaanyaya kay mo. Sabab karna in pagmaap ini mga katao tay manghuran, in ini kadauhat alamat sin mga tao nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah ta'ala wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Bang kamu nagmaap, in iyan sifat labi masuok pay kadauhat niyo sin kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagmaap mga katao tay manghuran. Nabang ini amuin ammalantan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala maig in kalingukan halawm pamaybay halawm kauman halawm hula maigin kalingukan sabab karna mga katao tay manghuran tumtumuntan niyo in manusia bastang yanan da manusia di nasadya makalipuas day nga kasaan iban dosa. Ampay kamatauran sin amuin manusia wa inna kasiran minan nasi la fasiqun. Kamatauran si mga manusia nabukon marayaw. Nabang di tanyo ammalan in pagmaap ini sumakitin utan yung mga katao tay manghuran. Sabab karna patiyo in manusia magpakahinang kasaan. Na in solution niya ra amura in mangdihil kita niyo kamaapan hasupaya di mabulak in pagkasilasa ayaw matukas in pangatayan mga katao tay manguran tumtumuntan yung Nabi alayhi salatu wassalam in kisayat to amuin wayroon nagduwa-ruwa piyag maap niya mga katao tay manguran Nabi Yusuf alayhi salam kisa niya makatangis-tangis bang tanyudungdungan. Liayo siya sin mga tay mangud niya waktu sibi-sibi pa siya dengkan ama niya. Subhanallah. Parahan nabinsana siya, biyuno siya, sin mga tay manghud niya. Yulog siya palawm kupong malawm. Parahan nabinsana siya, yabot na siya na jail. Sabin puunan sin pamuhinga kanya si mga tay manghud niya. Hawak tumayan amuin nag-alop na, malagbo na sila. Nangayo na kamaapan in mga tay manghud niya, wayroon nagduwaruwa in Nabi Yusuf alayhi salam. Unuin akinya, la tasriba alaykumul yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Subhanallah, miyaap niya magtuy-tuy mga katao tay manghuran. Ya ngayuan niya pagkaampunan, yampun damayan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ngayuan niya pagkaampunan, ya ngayuan niya padua pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kaampunan ni mga tay mangud niya. Piyag maap niya magtuy mga katao tay manguran. In mga tay mangud niya nakarus. Hangkan na sifat ini sifat sa taas-taas ini sab sifat sin kanabi-nabihan. Labi luba na sifat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan sifat sin mga tao dakula. In pagmaap ini mga katao tay manghuran. Aw nambuk kisak, hambuk nakura. Khalipa mga katao tay manghuran. Na diarahan siya sabaw. Mapasok biyayan. Injima to naraub. In amuin lang tasabaw ya tumapasok. Pagdaob mga katao tay manghuran na di tanakaw suyan namulahan sindugal biyayan. Namulahan sindugal. Nalus na amoy nakura ini biyayan.
Na inhinang sin ipon, biasa niyan ayat sin Allah Ta'ala min biat batan yu ka inayat tu. Wal kazimin al ghaiz, sifat sin mga tao nagmamabuga. Wallahu Ta'ala tiyatakaman sin sulga in ablang niya langit iban gumi. Wal kazimin al ghaiz, amuin mga sila pagpupuon nila indugal nila. Nalaw sin nakura kazamtu ghaizi, piyupo ko na indugal ko. Siabot na isabsin amuin kuan ipon wal afina anin nas, iban sin mga sila mapati maapon pa mga manusia. Nalong sin nakura afautu angka, miyaap tanakaw. Siyugpatan na sabsin ipon wallahu yuhibbul muhsinin, inallahu Ta'ala makasimana sa mga tao marayaw. Long sin nakura idhab pa anta hurrun fillah, kadto nakaulaw niya panaw in ikaw mahardi ka nakaw karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga katawtay manguran. Biya ini in kaaunan sin mga sila, amuin buhi in pangatayan manay mai. Sin ayat sin Allah Ta'ala, mga bariman matan pa Allah Ta'ala, amuin nagsisipat sami'na wa ata'na. Diungog na mo, pag-ubos, pagtaatan na mo yan. Diungog na mo, magtaat na kami. Biyahayan mga katawtay manghuran. In amuin syiar, alamat, sin kita nyo mga bariman pa Allah Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Diungog ta niyo, magtaat na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na lang ta insipat ini mga katawtay manguran, wayroon makakaus ini buat malaingkan mga tao sarayaw-rayawra, tao nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin tagda po sinsipat ini. Namura-murahan mga katawtay manguran, amuin makalamod kita nyo, dahil kanila yadto, hipagsipat tanyo ini. Hakatan kahalan, hasupaya, amuin, lang ta husuman ng inkahalan, maigin pagbanta, maigin pagkuntara, na humayang inlong pikilan tanyo, iban sinlong daghal tanyo, sabin kaaunan tanyo, amuin nag-uulong-iulungi, nagkakasilasahi, intiap-tiap, kanya pa kanya. Nabiyan mga katawtay manguran, mura-murahan, patubtubon na mo rin dihay ni, in amuin lang ta, nasihat, inshallah subhanahu wa ta'ala, palunukon tanyo, in amuin pangatayan tanyo mga katawtay manghuran, in maas, magmaap siya pa mga anak niya, mangsaw pa ba nakarusa, bukon niya lang ta, suknaan biyanin kaanakan niya biyayan, sa gamayan, maapun niya, pangayuan niya padua abyan, biyahayanin amuin mapatut biyayan. Bukon lang ta suknaan, sab magsusunda biyan, in kita maas biyayan. Sab ampa lang ta indua sin maas ini, natatay maun. Hangkan na lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala auladikum, ayaw kamu mga yudua mangi, maun pa mga kaanakan niyo. Sabab adakala magsabtan ukab in langit, pagtatay masindua tay maun niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan na mga katawtay manguran, mga makarusa yung kaanakan, ando, suknaan tanyo pamarayaw, yampun kaw sinallahu ta'ala, hidayatan kaw sinallahu ta'ala, dumayawin patunan mo, nabiyan mga katawtay manguran, ampalong ta, amuin, suknaan, atawa, naig na kaw biyayan, bukunta na kaw anak biyayan, matawad nagjajato biya ini, hazaman tanyo ini, masa tanyo ini, buwawon na in mga kaanakan, bukon tanakaw anak, la ilaha illallah. Nabiya ini mga katawtay manghuran, nabulakin pagkasilasa. Bangyat to, sipat yumtum nila, in amuin sipat ini, himayang in laumsin, amuin pikilan, iban sin pangatayan. Nagmaap niya api, in maas pa anak, in anak pamaas, in magtawtay manghud, nagmaap niya api.
na inshallah subhanahu wa ta'ala mangbiya ini mga katao tayo manguran kahalantan niyo magkasanyangan kita niyo papagkasanangon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dunya labi luba na haadlaw akhirat amuin magsipat kita niyo in kanya pa kanya sinsipat pagmaap miya apibian magtiyaon labi luba na tuod kalupahan in amuin pagbukit yan maghalulay, magbisa marayaw, ang pamagmaap niya apiin kanya pa kanya. Na inshallah subhanahu wa ta'ala papagbarakatun, sintuhan Rabbul Alamin in kahuitan niyo, murah-murahan mga katao tayo manguran, tubtub di nasadyay tukbal nga mo kanyo, in salam duaa, amuin kamo di magbati laul, kumita, sinamuin pangadjian tanyo. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته